بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا امیرو بحثا تربیه بکن کل مالی مرد چوا تربیه ده سبیه خو سبیه به تربیه لی چوا مزن دبن لمکتب ماموسته معلم چوا درس دن دفر ده حکایه که هیه ده نابا قیمقامو و سبی که سولا باید که درباس بیه از بی حکایه بیجم لسر جمعی که خبردن belki hem dersek derken. Zamanı ki da kaymakamı ki tayin avi çed bevi dedin kaza ki le daha çeve kaza xu ilçe xu digare beşkaz ve navçevi kaza hinkim kabine çahiye çten elvederi vesaire liber çayxane ki destekine rudini tabii خلنا زنك فيها قيمقام يعني ويجي نقول تكوس قيمقام فلان هي دست وظيفه جي نكريه چای خوازه چای جراتی چای خود خو سبی کی صندوق باخر ملیویتی بالی دبی آب اگر خالد به صورت باخ کم قدرت باخ بکم قیمقام قدرای باخر یجی سرش بکوی سبی نشکینه دلیوی نه دبی وره باخ قیمقام سولا و دردخه درنج که دست سبی دبی اگر سولام خوشک باخ بکی از حقا پره بدم ته تب چخازی باخت کید بز حقا سی باخت عادت بک تو خوشک باخ بکی از دقاتی بی پری از بدم ته سبی دبی خالو دبی والله از هر کسی را aynı باخت کن تکس لبامن فرقلی نینه که وها دبی اوا قیمقام سا کفاویتی یعنی وی سبی وی تشتوا خوشگو دبی پکی تفیاش کرهین کریه اف چیه دبی والا از چما مکتبی جی چما جامعه جی دبی معلم جمره گوتیه تچکر راست بکه تسبیح مزن ببی تبوی چی ایشی خود درست بکه و دبی ملی جامعه جمره گوتیه درست به وران نکه راست به استم راستم و از ناچ مکتبی مدوش مکتبی بردایه maalesef nikarım hem camiye berdaye diya min naxweşe kesî metine bavê min tune ez tenê me ez bawa dikim ilacê diya min hene ez vî perî ji diya xwe re ilaca dikirim eger ku ez xayîntiyê bikim solata ayrî biaxim êdin ayrî biax bikim vî perî ku ez ilaca bisînim wan ilaca wê şîfa nede diya min qeymeqam pir kêfa wî tê radibe salimî jî wî sebîh dibe neyse قیمقام سولاق باید که سولاق تخبیه خو پریوی دیده که جبکاف قرد در تخد دیده که دبه از قیمقامه و از قیمقامه ودرم هم هی دست وظیفه نکره 10-15 رودنه ازی ورم دست وظیفه ازی رو هاتم مثال جمع گریم گوش که چاوه چه هیش تنه سورنه بره چنه از هاتم وره بامن از اشترا چارکی بفید اگر باشه tabii kefaviti قیمقام دچه تی دست وظیفه که تخمیناً دسیار چارود که واره افسبیت چه با قیمقام tabii odacı وانا دبین تسبیت هر با قیمقام دو هر دبی قبا قیمقام کرده خدا هم گویی واره بام نشد خبر دن قیمقام دن براوره چه با قیمقام جبر راد به جبر وی سبی راد به جبر کراسو درسته ویدار اونشتاندنه دبی دجک ها tam درده خو بجد به ولی حال مثلا اوه قیمقام بک اتشو مکتبه مدج مکتبه برده اتشم جامعیم قرآن جبا ملت خوان محله مدف جوش برده دیا من خوشه ادبه تمام ادبه ایرو بده عملیات بنره دولت علاجه و فلانه و o ticari mektebe ادبه دبی تحری مکتبه بخواین یا ربی ticari insanı baş sere mekim neki ya Rabbi eğer بلا دبن معلم دبن والد دبن چه دبن قیمقام دبن رئیس ما دبن daima baş bini serselim ya Rabbi ku emş bibin layık
خي مقام والمكتب يخيتك ودشينا مكتبه وخي مقام لباوي سبي أنا هر خي مقام هر بجن آمر قضاء وسائله تجيك دا نابين ياسكيلا فلان كاز ساقي مقام فلان كاز مفتي فلان البشتاوي كو خلنا بنا او دبنا ياسكا دبي از هر كسي را عين معامله بكم ادبي وما فيها ياسكا تشقاورم رونم الفيازيه بنرم از هر كسي را عين معامله بكم دبي مشتا درسك مزن سنت ليس سبيل تشاوي خي مكتب خيتكن فلان خي مقام جيت حياتها خدها جاز جانا كتير زعمتي مثلا كي انساناتنا توربيل خوستنا هنا كي امري وي تلفون كرنا هاتنا بالي جانا زور گیج تيجي اما تكسي را اكو نكري توربيل نكري حق چه بيوي كري يعني اجا انسان باش كيت بن برا بن خوازي برا وظيفه دار بن خوازي برا نه وظيفه دار بن ادس ام باش تكم دانم تاتيم سر انيا اجا دبردا لعائله sorumluluk ya mezin heye bak mezhebi mezin kir emi vazifa bikin paş sebi dibe çi em qanem el qaş rabbi xame bejin ya rabbi wala tiştej mat mekir mer rea sebi ber başı da şan ew qaş mahat çünkü haşa em peygamber nini velinin peygamberi xweda jî sebi xwe gotne mahinek jî wan yaqîn nekirine mesela emi vazifa xwe bikin reca me ji meelma ev درسکی خوشی بودن سبیا درس آن اگر ماتماتیک دبه کیمیا دبه ترکچه دبه تاریخ دبه چه برابه پیشی درس زمان ما جد سبیا را اخلاق بیجن جد سبیا را تشتی باش بیجن جد سبیا را بیجن دزی نکن کازه و ناوی عرده توکا و ناوی عرده جامعه مکتب نشکینش مزنا را حرمتکار بنش دایکا بخورا بابی خورا حرمتکار بمان تشتا بیجن و ملجی din adamı jî, din insanı jî, şeyh dibin, mele dibin, hacı dibin, yere dürüst bin, xelk li wan binê re, rêya din hinke, rêya başî hinke. Maalesef zamanê me îro da, yani em ji rebê xwe ra tamam em li mêj dikin ama Xwedê zanik em çawa li ew li mêj qebûl dibe nabe, ama pirî wî em ji zengîna re hurmet dikin. امش مالدار را حرمت کن امش فابریکاتورا را حرمت دکن حال کی حالت رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی کی من تواضع لغنین لغناو ذهب ثلث دینه کسی که زنگینه حزق سرج بک او انسان زنگینه جسسیه یک دینی ویدش yani اویا گوتنا حالت رسول الله علیه الصلاة والسلام نه گوتنا منه نه علیه نه اولی yani حتى رسول الله جي ام تفزانن كنا بالكلا كنا بخدا اسكر يعني قام من اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اجا لبي الحب لله البغض لله مش كي حسكر امش بنا خدا جي حسكن مش كي بغض كر امش كي جي عاصب امش بو خدا جي عاصب يعني يكي كو ناري خدا بامش ناري یکی که دوستی خدا به امش دوستی ببینن hani ام لمیش دکن ام دو سنتا بردن بلکه ام سنتا ناکن ام روی پنج جارا لمیش دکن روی ام بیجن چار جارا سه جارا کی چند جارا بکه ام فاتحه دا دبین کی بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ربی اشترا سری خداتینم سجده اشترا دکم اشته پیشتر از کسی را ناکم مادم که ام ربی خرافی سوزی ددن ورن امسر سوزيخ بسكن كروجا مع الشريج خدا معفو بك حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام شفاعته قل ما بك مثلا اما مالسب ام لما يتكلم دبن اياك نعبد واياك نستعين ام درتين دربا ام زغيرا سري خوارتك زغين نوسا خبر ده ام بن وسايه نوسا يعني مالسب مسلكه مداجي هناك ملا هناك الشيخ هنا مالسف هناك جي او ما يكتب مشي زنجين الفنيان حتى يبردو زنجين انا بكي لوكي نام ذيك كرو زنجين نادا خدا دبي الرزق على الله دبي الرزق ازدم امش هركس يرا سلام بدن السلام عليكم اشي كيكت عايدمه زنجين دبي فقير دبي ما بو امي بكن جبو خدا امي بكن نجبوك تشتكي بلكي بدا من
او شغمه ببن انسانك راس و درست عبدك خدا را راس و درست يعني سبيه بوياغجي درس داقي مقام بلي قوتنا عاقل دسري دايه ند عمر دايه دبك انسان هفته سالي بجوك سبيك نظام بني دبك انسان وظيفه دار به مقامي مزن بجي دبك وكا سبيك نظام بياني كفا قوتنا راس كيغو قوتنا راس ويا محادث نكن يعني دمالي داد به المكتبه دبه ل دكانا دبه لكرد به برا به ام حواله قوتنا راس بن ام حواله راستا بن يعني ام جي رپدا في درسج خرا بكن مهندس قبا خاني ليكر متعيد خاني ليكر ميمار خاني ليكر بنا خدي تملكي ساغرا من باب جنبرا او بنا البيا مينه قبا دبر مات برا او بنا نكبه يعني سبيك مدرسه واندا برا ببن انسان بري هر تشي برا ببن انسان خدای تعالى دبي تشيت بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من هو انسان چكيره تمامي مخلوق الدنيا خوشكتر من هو چكيره عقل دائما مجد دائما فكر دائما ام فياج بو خدا بشخلن في عقل في فكر اخو يعني ام قوتنا كو خي مقام البشت نابغ ياز كيلاش هكا سيرا هذا عيني بم او قوتنا وي سبي باغشي ام جبيرا نكن كتبي هكا سيرا عيني بي بريكو نحق به اسبي علاجا بكر مديا ديام الشفاء نبينا يعني امش بريخو حق بكن حق امش هر كسي عيني معامله بكن للتعزيه به للجفات به للدعوات به ام عيني دقير بدن انسان زنجينات هو بقي من فلان من نبج يعني بكي فقير ولي خدا به مثلا ابي خدا زانه بهيفيا امي راسه درس بن دائما وانتبه من عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا بن